sexual activity sexual life ta hai tare ne nupa da haire gana importance si oirak pa tuga nupi da haire gana sexual desire se loss orak pa sigumba matang sida di yoga na katai pa mating pa ngam nupa da haire gana first ko akhoi aina phagi ni yam haye akhoi puk yam na noiba obesity puk yam noiba se masei da akhoi ge kaino fat cell sida akhoi ge enzyme am khag yawe ba aromatase na aromatase haibe enzyme sina akoi nupa gi testosterone na opposite sex akoi female da liking oina ba pamjaga da use nupi gi hormone no thoe ba okay estrogen ko estrogen on thomni na magi nga sai gi keno jana hangbi ba desire do masi erectile dysfunction aina akoi gi important ga haina ba thaina haina ramba sigi keno se develop to ba